Atumia aya nimoigite ati aikari aingi kuuma icagi-ini matire marataukirwo wega ni mbeca njeru iria ciriga kurugurio na uguo aingi ao matiretikira kuhuthira mbeca ici. Kuringana na Jane Mary Was, murugamiriri wa Samburu Women Trust, thirikari ni ibatie gutabania githomo kuri muingi kuona aingi maretigira kuhuthira mbeca ici njeru tondu matingimenya ni iriku njega na ni iriku cia maigirira. Riu macibu mena kibarua kiritu gia kuiguithia aikari aya kuhimbiria uhuthiri wa mbeca ici. Find it that this good legislation does not reach to the grassroots women and it become even hard to implement them. So once the policy is in place, there is a need to continuously doing civic education and engagement so that people understand what is inside that policy. Grace Lorim nioritie atumia aya kugacirithia thayo kuona ni mahutagio hanene na gutigwo makigieka hindi iria kwagia ngucanio na haro. Atongoria matiganite ni meranire guteithia atumia aya guthondeka ikundi haria mariteithanagia na kurehe thayo. Kuna misoso, saa zingine tunaweza kuwa na misoso kwa sababu ya resources ambazo ni kidogo. Tunaweza kuwa na misoso kwa sababu labda tumetofautiana. Sisi kama kina mama tumekuja kwa pamoja na kusema kwamba sisi kama kina mama ndio tunaumia katika hizi misoso na tunakuja kutafuta suluhisho jinsi sisi kama kina mama tunaweza kujihusisha ili kuweza kuleta amani. Oho mucemaine-ini uyu atumia aya ni maririirie moritu maria makoretwo makigerera hari gutua matua kuona thomi ciao irorete kuhuka ni unyihu wa andu na nduriri ciao ni itigitwo na thutha ni undu wa unduire muhituke ni mahinda na uguo aingi ao makoragwo na ihinda iritu riria mekora ngucanio-ini ciegie uici wa mahiu na migunda. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Muthoni wa Ndegwa.